Apakah hukum bulan puasa bermimpi di siang hari hingga mengeluarkan mani, sah atau tidak puasa? Sebab tak sengaja. Baik. Dia bulan Ramadan, dia puasa, dia mimpi tengah hari. Balik pada subuh, tidur terus pukul 8 pagi. Bangun gampang dah. Tengok berkubang kain pelekat air mani. Lagi. Dia mimpi jimak. Bulan lain payah mimpi jimak. Nampak? JPKK. Mimpi jimak. Bangun tengok. Barang siapa yang mimpi jima, bangun daripada tidur, tidak wajib mandi. Batu suruh mari ngaji. Betul tak? Tidak, kita tak betul apa bila-bila. Bila wajib mandi? Bangun tidur, ada air mani, baru wajib mandi. Faham lagi? Jadi kalau mimpi saja, tak wajib mandi. Dalil, seorang perempuan, dia mari jumpa Nabi. Nabi cerita hal-hal maknanya anak serupa dengan ayah, ayah serupa dengan mak. Okey? Lalu puan ni dia ada puas hati. Dia pun mari tanya, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ah al-ghuslu iza ihtalamat?" Adakah orang perempuan wajib mandi juga kalau mimpi bersetubuh? Nabi kata, "Na'am." Tapi bukan na'am saja. Iza ra'atil ma', kalau keluar mani. Faham tak lagi? Kalau mimpi saja, wajib tak mandi. Mimpi setubuh. Dalam mimpi tu. Faham? Bangun tak ada air mani. Soalan mudah. Wajib tak mandi? Wajib. Wajib mandi dalam mimpi. Faham? Luar mimpi ni, wajib tak? Tak. Cerdik lah tu. Main sikit je. Faham tak? Mudah dah lalu. Tapi bangun itu tengok ada air mani. Wajib tak mandi? Wajib mandi. Naam, iza ra'atil ma'. Ya, wajib mandi. Iza ra'atil ma', kalau ada air mani. Ma' situ bukan mana air, air mani. Okey? Tapi air mani siapa? Air mani kita. Kalau kita bangun tengok kawan kita tubik air mani, kita wajib mandi tak? Tak wajib lah. Contoh dia tidur 2 orang. Bangun tengok kawan dia keluar mani. Kita tak wajib mandi. Tapi kalau tidur seorang, rumah pun seorang, kampung tu dia seorang. Bangun tengok basah habis kan kebawa air mani. Bukan hak aku kali. Korok pun, hamuh dah mu tidur sekak. Itu tak ada dalil orang lain. Faham tak lagi? Ingat air mani ni suci ke najis? Suci. Berarti Nabi kata, puan ni bila dengar puan keluar mani juga ke? Kejut dia. Tak je dengar kita. Nabi kata berat mu. Mudah tengok anak ikut rupa mak, ada ikut rupa ayah. Kalau berat air belah mak,